subjek kabangidon hakan ika janmiat kalong kisamla Kristan kibaya daydur bat ka gospel ukris kadika subjek kabajiliw kabayar kabakraw bat ngatip bangan nomla ban kot lut dia ka nganom tip lut bat nganom la ban keren lut dia ka ai ka bangadon ha ka janmiat kalong tang ban yalam jengmut dia pi kat tu kat ni ka miat ka bakriat bat ngakerpat dia pilang baro bat pin yaisha bat nga hakani ka janmiat kanong rim joga deka subjek kalong nakasiti ka jong Paul si kanong Philippi kalnong ka banungkong bat katkot ka baar punyo tenrei na ka banta jong kan deka subjek bat bangine syai ba ya kan deka pang tongin ya pule nadu ka baar punyo hadu ka baar po kendai tang ba karukom kajing im jong pi ai kan yadai bat ka gospel lukris balangawan bat yo i ya pi lani habang ngamdon ngan yo ngeo syapang ka jinglong jong pi ba pi yang skem haka wei ka mensiam daga baya pen daga wei ka jingmut naga benta ka jinget ka gospel bat klem da pensiap tiang yapi haka ka ru da kita kinong syun ka balong hapi ka dakshna ka jing penjot henry hapi ka jing pen imken ka taru noblay naba hapi la ai na ka benta ukris om tang ban ngek hau Henry ban syak shitom ru nakabenta jong u ublaun kerku ya ka jing pule pa ka jing syak skor ka jong i ya ka ktien ka ba em ka jong u to gini duai blai melapan yang yelau jong syakri hakan gamiat but what nom pen yang teli u blai pensla u da ka jing pensla blai ke jong ma shimno ya teli u jong a ka donut bat ka longer niang ke jong a barok ke wei bat ai hangi au blai ya ka ktien ka ba em ka jong ma leng bajo ka de ka subjek ka pengidan hakan ke janmiat leng bau try berundang pen em ba i jongi u Jesus Christ ngipan bat ngiduai amen kisamla Kristan kibaya daydur bat ka gospel u Christ kaneka subjek kawan hakadur jong kajing angnut bat kajing dawa baki samla Kristan kin ya daydur bat ka gospel ukris kawan hakadur jong kajing penken mau ya kajing bubek kajing mang bat kajing temu ya kajing em jong ki samla Kristan bakin ya day bat ka gospel ukris kadai ka jengkot sya ka jeng yit penia la ni ya dai dur naem bat ka gospel ka jong kris ka bengialap kadai ka subjek ka jubab ru ya ka wei ka jengkeli ka bakordor berkata kalong
da enteu ya ka jinglong Kristan bat ka jubab kalong ontau ya ka jinglong Kristan da ka gospel ka jong Krist kisamla Kristan kibaya daidur bat ka gospel u Krist ka jingya daidur kane ka jingya daidur ka penken mau ya ka jingya seriem similarity ka penken mau ya ka jingya day connection lane ka jingya long tick identical but uji sukres ka kedau ya ka syap kamuhor kabau Jesu Kristus udan hangi namar ka jing sisya kalong balatau yang i hakadur jongnoro Henry hakadur kajong belay kaya tu ya kasnam kajong Jesu Kristus kabamanga bat mapi ngia don benta hadu ka dioksi ribonucleic acid neka DNA kabang ong ia daidur kamut matching lakalong katkum ka jingjia katkum kapor ne katkum kalariti ban syuai nuksa habang ilek syagayang yap breu ngihapan penyadaidur bat kata kajaka ngimla ban lek syagayang yap breu dakabaya risa ya kenhoi kumbalek pet football ladang ilek syagayang ya to ngihapan penyadaidur katkum kata kabadot Nyimla ban syulet dak bapong dak patrun lengkot. Nelek dak swimsuit. Bat ngi kisamla ngi tip ha. Ngi sungu ba. Ladaya keren syapang kap jing penihap. Kajuti kadeban yadei bat ka sweater. Neka jansem. Unektai udai ban yadai bat kakut kejongi ndar kamban batai shibun pitip ha ki perlok samla kamtam kini kisngi kumno ban penyamat tenrekane ka subject ke ong march with the gospel of Christ and no hypocrisy. Mla bandon arsur ar jinglong ne ar jingmut kadai bandon kajing ya daidur jong kaktin kabangi kren bat kakam kabangi le kikular kibangil kular bat ki jeng pendap kibangila dai ban pendap kasopti kabangingi pong kadai ban don ka jingya dai bat ka jengkit kli kabangingi don ladapi pong ni ka sopti upostor penyadai ya ka kumu postor ladapi pong ya ka sopti ka jong pulit le ya ka kum upulit lok ba iye jonga ka khotru ya ka jing penyadai ya ka met bat ka mensim lada pisong hanya jing seng syong baro arteli wat syong tangka met ka jong pihang ne jing seng ka mensim ru ka de bandon hang ne lada pisong hanya jing seng tangka met ka mensim ka jong pisawai pat
kam don dor, bat kam don jing mut. Lani haba pi shong haka yeng ka jong pi shong bat met bat men sim. Wat shong tang kamet kamen sim ka jong pi kadan shawai bat. Shong bat met bat men sim. Namar ketien ka jong belai ka ong. Hadu ka jengek ka jong pi. Kadai ban ya daidur bat ka jingle. Kisamla Kristan, kibaya daidur, bat ka gospel ukris. Kane ka dekhot, kathau, haka jing sisya, yaga rukom im. Namar upol wong hang ne. Tang bakar rukom ka jing im jongpi, ai kan ya day, bat ka gospel ukris. Haka rukom im kamut. Nadu karukom perkat. Karukom skautu. Karukom pet. Karukom le. Ka kondok, ka behavior. Hadu ka bengiong. The total way of life. Habati jeliupat. Ya ka ketien Greek. Kabala pendon kam hang ne. Balapan kelakasi rukom im. Ka kampau ya ka jinglong nong shong shnong. Citizenship. Namar ka ketin Greek kepala pendon kam hang ne kadai ka polite yuste. La ban kedau hang ne. Baka shnong Filipi. Kabayang hakisla kendau jong ka Europe. Ha Macedonia, ha katakapor, kalalong kaway na ki Roman colony. Nadu kaktien, hadu karyam, kimar kimata, kariti kadustur. Bat laju ongru ya ka Filipi, a small room, ka room kaberit. Bat kibreu ki badon ha kata ka shnong ki yo ya ka Roman citizenship. Ki nong Filipina markata ki ba yo ya ka jinglong nong shong shnong jong ka himarom. Bat kum ka Roman colony. Day hang ne ba upol upun kan mau ya ki. Upun kan mau kerpang tam ya ka balang. Bakum ka balang pidon ban kenmau. Wat kelet. Ba pidai pat. Kinong shong shnong jong ka beneng. A colony of heaven. Kashnong Filipi. A colony of Rome. Pi kabalang kan mau wat kelet di kajing sisya ong upol. A colony of heaven. Bat ladangi keli ya kajing keli. Nadu meno ni kelalong kinong shong shnong jong kabeneng. Meno ngiyo jeng bit. Bat mano ba ai bor yang i ban long kinong shong shnong jong kabeneng. Kajubab kalong. Nadu balapan em yangi. Nadu balasat yangi. Dakas nam kajong ukris. Nilayo ya kahok. Banlang kinong syong shnong jong kabeneng. Bat ladang ngiem yo. Un yakun. Un yaksad. U Jesu Christ na kabentajong i. Bagilayo ya kahok. Dakas nam kabakordor. Kabangalate na kabentajong ki. Halor jo ulum Calvary. Bandon mano lok bait balak ban pensange yang bangin yo ya kajenglang nong syong senong jong kabeneng. Baladang yem yo. Deutrai jongi ubanya sait na kabenta jongi. Pangalalek lut na dong syadon. Na kabenta jongki.
Bat syak ya ki. Kesenam ke jonga kadang jauh haduk mentah. Bat ki don ya ke hok pa. Ban long ki nong syong senang. Jang ke benang. Ngala siu ya ki dekat dorba kesenam ke jonga. Halor. Jang ulum Kalvari. Kisamla Kristen. Ki bayad daidur bat ka gospel ukris. Kamudru namar kata. Im. Kum kin nong syong snong. Jong kai hima ki beneng. Haka pertai. Tehenrei om jong ka pertai. Pendep hok ya ka kamram. Nong syong snong jong ka pertai. Bat kin mau. Haka pertai, tehenrei, om jong ka pertai. Kisamla Kristen, kibayat daidur, bat ka gospel ukris. Jingkeli ka bangin keli, haka nega por kalong, ka ei ka nega gospel ukris. Bat ngin ya kelilang say ka nega way ka jingkeli bat kata kalong, ka ei ka bala penlong ya upol. Ban keren siapang ka rukum im. Kabaya daidur. Bat ka gospel ukris. Parlok ba iye jonga. Ka gospel ukris. Kaba upol ukren hangne. Katkum ka neka teks. Nginya pechua katkum ka neka teks. Ka gospel ukris. Kaba upol ukren hangne. Kadei. Kajing yalong kawai ningkong nganya tu hok ipi bangam sim lapoi perkat bagajing yalong kawai kandai kamat kaba kamat kaba upol ukedau haba ukren sepangga gospel ukris namar sisin jubab hi ngilak ban jubab ban ong bagarukom im kabai day dur bat ka gospel ukris kadai kata kajing im kabangi im katkum kajing khot ublay kum kindong kit kitin sim ke jong u ngin yang hakal yang ka jong ublay ngi kok ngu ya ka sur ka jong u ngi im ya kajing im jong kajing yaro bat kajing buram ya u kajing im kabaya thu ya kiway ya kajing pen im kabangi ngelayo kumoong kan ka simru kajing em kaba saki, kaba aiti, kaba pa, bat kaba len yelade. Bat ngim im syu na kabenta yelade. Henrengi im na kabenta ukris. Kajing em kaba syanya hau belai hakipor baro. Kajing em jong kajing syakri, kajing duai, kajing pendep hok ialah kabenta. Kine baro lok ba iye kilong kibadai ka ei katakarkom im katkum ka gospel lukris tehenrei kabanengkong kabalami na ukulam bakordor jong upol kadei kajing yalong kawai namar upol uong hakane kabenta. Kawai kemensiam. Kawai kajimot. Upol kalak benlang. Baulayo i shibun ki ai. Haki weipat ki balang. Hakata kapor. Ulayo i ka balang Galatia. Kabalakan riak no. Nauta ubala khot ya ka hakajing ai syagawai pat ka gospel baru pol ong ya ka ngasngau lengo bapila ken ria no sian kata nauta ubala khot ya pi hakajing ai ukris syagawai pat ka gospel ban pen kelas new ya ka gospel ukris bat ya ka balang hak korin upol ulayo i ya kajing penpau kajongka, ya kajing lang kabaya pat kabaya pra. Bakaladon kajing ya prat hakabalang. Ngangalong ujong upol.
Uway pat nga ujong u Apolos. Kiway pat nga jong u Kepas. Baru Paul u keli ya ki uong. Lapen ya bentamo. Ya u Kris. Hakabalang ka jong pi hakorin. Nadu meno lapen benta ya u Kris. Hakabalang ka jong pi. Kabalang ha Filipi na markata. Upol uyoi. Baka don hakaya ka pressure. Kabanabar. Bat kumjuru kabanapo. Kiba presyang ban penyaper. Bat ban pensapret. Kaladon ka mensim. Jong ka jingya keni. Spirit of rivalry. Kaladon ka jing kwan. Mentoy yalade. Bat kaladon ka jing tengan. Ya ka buram. Namar katau ong yaki ubanjur upol yang skem hakaway kamansiam kaway kajingmut yang skem hakaway kamansiam dagabaya pen dagaway kajingmut nakabenta kajinget ka gospel uong ka teamwork. Namar kaktin Greek kapala penon kam hakane je benta kadai kata ka son atau ya kajing don kam ya kajing trailang hak athletics lada dai ban job kasyong hak kajing trailang madan nyelekai kandai kajing trailang bat kelmau kajing trailang bat kelmau lada P8 World Cup pick World Cup Portugal ka job what I buram tang Ronaldo. Kadika teamwork. Jong barok. Uang namar kata kawai ka mensim. Kawai ka jingimut. Ka jinga trailang. Ka jing buram mar kaliang. Ka jingit. Namar upol ulayo iru baka balang nga Filipi. Ka don haka. Ya kibriu kibaya per. Iway na iway pat. Mix people. Ha Filipina lakman yo i baka don ka Lydia. Katu ka business woman ka pangila abanong. Ka nong kayi ka business woman ka pangila abanong. Ka nong kayi ka badi gitu ki jan sau putu. Ha Filipi ki donro ki briu ki ba kumjong utu jailer unong abandi. Ugat uba briu. Ubalah kelabamut. Andalaki utu jumai hapatok kabala pelaj penpra yaki jengkang jong kapatok bala penkela bemut ya no jailer ha Filipi ka don gato ka slave girl gato ka kentem raw kabala be no yaki ksuid na po jong ka hadin bakala kela ka bemut what la pia per na markata ong pol ka jinglong kaway kalong ka bodon kam namar ka jinglong kaway kam syong ha ki background ki paper ki bangidon hendra ka jinglong kaway ki upol uong kadai kata ka jinglong kaway ka bangidon na ka benta ka gospel ka jong Kris namar kata uong penya deidur bat ka gospel ka ba penyo ka way ka jengmut kot namar kata upol ya ka jinglong ka way ha ka balang lada ka balang mau kriya ka don nekit kot ke jongka ki way ki ba yat sya ka diang ki way pat ki yat sya ka mon ki way ki ran sya din ki way pat ki yat syakmat syanu kabalang mau kriya kan poi polu ong don tang kaway ka jung tmo ban don tang kaway ka gospel baru khotru syaka jinglong kaway jong ka donut baladon kano ka jingya pa yu ong to sop to span to lot to law to yohun to yasukna namar ka gospel ka pangidon gospel jong ka jingpen yasuk gospel of reconciliation
the gospel ukris. Penyadaidur bat ka gospel ukris. Upol. Habang ipek ya kan ka teks ukran ru saya kaway. Kaya kan ka gospel ka baupol uang. Katkum kan ka teks. Kadai ka gospel ka ba klem syapting. Klem kenrandin. Namar hakat kot ka ba arpu pra ka ba ngila pule menega ong bat klem da pensyapting ya pi haka ei ka eiru da kita kinongsyun. Ka balang ha Filipi haka takapor. Kala matru katto katne ya ka ei ka ba upol ulasya. Bat hakat kot ka ba laipo namar kata upol ong yaki. Haba pidon kaju kajingele ya ka ba pilayo I hanga bat menta piyok sngau bakalong hanga kay ka bala ja ya upol ha Filipi kalong ba ula syak kenok lamler ula syak syok bat ula syak bread syak patok kibangek jong ka Filipiru Kaladon kapor berkikap bakila sya kumta kumbasya upol. Namar kata uang yaki. Wat la pensyapting yapi. Wat syapting but wat kenrandin. Namar ka gospel ka pengidon. Kadai ka gospel ka baklem jing syapting. Klem kenrandin. Namar kadai ka gospel ka basisya ya kan ka gospel upol ulamat bat ula syam hidalade ya ka jing sisya ka jongka habapai syadin kendiat ya ka menor ka jongu kumusol jong ka Tarsos sisien menway ulalong unang penisitam benya ka balang bat kibangay unang yale Persia ulalong ureu satar erang ureu penihar put bomdon kano kajing sngau wat haba ule ya kano ka basneu hakapor balentam mau yo Stefan Tien ublay gaong te usol ulaya menjurlem ya kajing peniap yau kamut kajing peniap yau Stefan ki umat kim shim la jau kadok nut kam shim la skosen ai Henry kam mensim bitar kala ing ha usol ki weite kila ya tep yau Stefan bat kala ya penlong gajing yambriu ka bakrau naga bentajong u Henry usol ula penjot ya ka balang udah laj rung man la kayeng bat haba ula ringno ya ki breu senrang bat kentei ula aino ya ki syagayeng bendi ong ki kam ki apostol kalnong bapra kat khot ka baar bat ka balai Henry Hagalenti sya Damaskus ulaya kendu ya gabor kaba umla syu ban yakun Persia kabor kaba klantam hangne hapertei Henry kaba dap da kajing iet bat kajing isnai kat ba udang persat hagajing berngam bat kajing peniap ya kin nongbot kisenran kajang utrai Jesu kat ba udang lek ulapoi hajan Damaskus tien kajang ublay keong kendet lateng shine lep saudong ya da kajing shine na beneng berktien kajang ublay keong ulak kelan kram kendau badulios ngau ya kaktien ka baong ya
Sol. Balay me penisitam ben yang Bat kane kaladai kasur ke bahok, kasur ke besisya, ke jangutrai. Hadu bausol uladai banjubab. Melong uei atrai. Kasur ke bala jubab yu kata kapor galong. Ngalong u Jisu. Ya ubame penisi tambeng. Kalong ke ba ya me ban kenjat persya ya gideng tendung. Tien ga jong belai ke ong ba ula kenyo. Ula sengau mayan. Ula sengau ya kasur ke bahok. Bat ke ba sisya ke bala dong palat. Ya ka dok nut bat ika mensiam ke jong o. Bat kaddu ula jubab. Atrai ayu meman yang banle. Usol kum ubreu ubam jutep yaki umat. Ulayam. Bat ulamat hi dalade. Ya ka jing shisha jong Jisu bat ka gospel ka jong u. Bat ula thok namar kata. Ya ka na ka shiti sya ka balang ha Filipi. Ban ya thu ya ka jing shisha jong ka bor jong ka gospel. Ladangi pulai kal nang ka balai kat khot ka ba khat pra kaya thu bakadai ka na ka shiti. Kaba upol utok daki umat ngalayam ang upol habang ato yapi kabalang sa Pilipi kabalang ha Pilipi kabladay ban yang apeng sibun kijing ele bat kijing pensyoy upol uang namar kata wat syapting Wat kenrandian namar kadai ka gospel jong ka jing shisha. Dat kat no tam lok ba iet sa kendiat yay nay benta. Nga iet palat banyak keren siya pang kisenran ki jong try Jisu. Hoot kaladon bat syaib ha ya ki ay barok. Kila artatin. Kila sengutlot, kila deko, kila sange ru sipor, namar kila syepting, kila ritmen sim, kila herser ngiu, kila mut ban kenran ong kaktien kajong bulai. Baru try ula kubur, ula tip haya kata, bakam day kebasuk yapi kisenran jonga. Haki kentien kiba kaddu jong u haka kamra ka bahaneng uloong ngaladuai jur naga benta jong pi bat ka gospel uyok nes kanang ka bakat nyo kada ka jing duai ngo try Jisu ula duai jur syala ukpa naga benta lagi jong kisenran te Henry lok ba iek jonga Wat hadin kajing yat lenti lengba ka eryong erngit. Kajing artatin udak jing kele uba heba uba kisenran kelaya kendo. Kajing sayang, kajing kutlat, ki umat ki betuit. Kajing ritmen siam, kajing syak penting, bat kajing syak penjak buram. Hadu bawai no hi kabak kemen kalong bakila yang rangba kila long rangba bat kila yang scam hadu bagut pajak kisenran ke jong try Jisu hadin jong ka Easter Sunday Manosyu badang la ban set ya ke sentur jongki. Manosyu badang la ban pensange ya ki.
Manusia badangla ban penting ya ki. Kim martatin. Kim kenrandin. Kim ting bat kim salia syuhi. Wan kat bawan. Ja kat baja. Tole kat babile. Pem la syu yang ong kisenran. Kilaya yang rang ba. Hadu bakut. Bat pila jukli lok ba iet jonga. Balai ba kilaya yang rang ba. Hadu bakut. Ngakwa ban jubab ya kata jeng kelilok ba iet. Bakilaya yang rang ba haduk bakut. Namar kadai kajeng sisa. Ya kajeng em. Kajeng yad lenti. Bat kajeng sisa kajeng try jisu. Kilayo lagi jong kikmat. Kilayo sngeu lagi jong kiskor. Kila tephi dalade, kila syamhi dalade, bat kila madhi dalade. Makite, day utraihi ubala khot yaki, kila ya kendu ya u, kila ya kila ya bam, kila ya dilang, kila ya syong, kila ya sakbat u, kila yo kila jong kikmat. Kila mat halaga doknut. Kila syam ya ukum ba ulang. Bat kila sakihi dalade ya ki ai baro. Bat kila day maki ki eyewitnesses. Kila day maki ki sagi. Te mano syuken badangla. Bandang penyoi ya ki. Dakung wei pat. Ki wei te ki lak ban ong. Oh ki priu. Ki wan ya thu yangi. Baki yo i kumta. Siapang ujisu. MP ong kisenran. Ngete ngi yo i. Daki kemat la jong. Manoi syu badang la. Ban pensngeu ya ki dakung wei pat. Ki wei te ki lak banong oh ki breu ki ya thu yang ni baki yo sneu kumta MP ong kisenran ni te ni yo sneu da ki skor la jong manoi syu ken badang la ban pensngu thu ya ki da kung wei pat ki wei te ki lak banong oh ki breu ki pensngu thu yang ni bakalong kumta syapang jisu MP ang kisenran ngite ngilaya keren hi bat utrai jongi bat ngila sutu umut kumno bat ngambak la bagi senran kila ong hadu kabakut ngin yeng ya ganega jeng sisa bat syadu kabakut kapertei ngin lej Pila ban peniap ya kamet. Dan rai pinam la ban peniap ya kamen sem jongi. Namar kadai kajeng sisa. Kam ke apostol nang besan kat kot besau po sawai. Kaya tu ikisenran. Dah bakila lakot haki ya ki apostol. Kila ya sempat ya ki. Bat kila adong yaki banyak lap haka kerteng jong jisu. Bat kila pelak no yaki. Kite kila mi no nakmat katakar dorbar. Kamut kisenran. Kita ya kemen. Namar balanyau yaki. Ki babet bansyak penjak burom. Nakabenta kata ka kerteng ka jong trai. Kam apostol mesan kat kot pasau pau sapway. Bat kim salia kisenran hadu pokut. Pet iket tradition gabaya thu ya karkum yop jap jeng kisenran kam dei kemulum mula. Kajing yap jong kisenran it was gruesome. Don kibasyak peniap. Kibasyak pensyutam. Haka wajlam, hausum, kakurat, kading penada markongpong. Bat haka dur jong X.
Don kiba syak haga tenam, don kiba syak lentemau, don kiba syak penahap najrong, don kiba syak kok sni imro. Kata kadai kerukom yap jong kisenran kiba syirkai. Tenrei mano bala ban pensange ia kisenran. Don bala ban pensange ia ki namar lok baien. Kadai kajing sisa. Kadai kajing sisa ong kisenran. Syadu bakut. Ban yang hakan kajing sisa. Lah hang no. Bat menoro. Lok baie jonga. Ka gospel o Chris. Kadai ka gospel. Kaba ay kajing job. Haka madan tma. Jong kajing im. Kindiat. Let's say barok ngitip kibaya pule kot. Ki kena school, kena college. Ka Filipi. Kalalong ka madan tma. Haka ba Mark Antony. Badu Octavian. Kila penlim yau Brutus badu Cassius. Ki balalong ki nong di. But ki nong syat kela jong Julius Caesar. They have Filipi. Bau Mark Antony badu Octavian. Kila penlim yau Brutus badu Cassius. Bad hang ne upol uang namar kata ya ka balang ha Filipi. Ka balang ka bagi sumba meding jong ubaman. Kenamla ban pensange ya ka jing sisa jong ka gospel ka jong ugres. Uang namar kata wat nam syapting. Yang haka jing sisa jong ka gospel. Pet yaki ay baro daka kmat ka jong ublay. But yang hakaliang ka jong ublay. Ka gospel ka upol ukren hangne. Ka dairu kata ka gospel jong ka jing syak sitom katkum ka ni ka teks. Namar kat khot ka ba arfu kendai ka ong. Nabahapi la ay naga benta ukris. Om tang ban nyat hau. Henry ban syak sitom naga benta joku. Kasiti sa Filipi bangintip. Kadai ka way na ki prison letters. Kaba upol utok ya kani kasiti na patok. Kamdon kajing singan. Bat kajing tikna ya kajing im kajing u. Ngalak ban lak na ni na patok. Ne ngalak ban yapno la syai. Dai namar kata-kata orang itu gitu kot ki bangi pule ya gani kata kot bal pensyong no rim ya gani subject upol uang langawan bat yo I ya pi lane habang amdan. Mdan kajing artatien ong upol ya kajing im kajonga. Kenrei kena ka shiti se ka Filipi la tipru ya ka kum ka shiti jong ka jingkeman. Joy in suffering. Ka jingkeman wat hapdeng jong ka jingsya sitom. La patok ne habar. Upol la syak bek tong haka pertai ka basyun yau Chris bat ka gospel ka jong u. Kenrei uong mentang ngakemen hau try. Ngakemen haki jing syak jonga. Wat hapdeng ki jing ki jing yale ki jing tenju. Namar hakat khot ka ba arfu wei wong. Namar yang ka ban im kalong ukris. Bat ka ban yap kalong ka jing mentoy keng. Pen ya daidur. Bat ka gospel ukris. Namar kata. What hapdeng jong kajing syak sitom. Kasngi ka basit kerang. Kamit ka bangiu jong kajingim. Hapdeng jong kijing kijing yale. Bat kijing tenjo. Bat kane ka gospel adang ikran ni kajing sisya. Kasdang hina du utrai jisu. Bagade ka gospel jong kajing syak sitom. Ulah syak sitom hagajing yat lenti. Bat hadu hagat samani. Syadu syalor jong kadeng pena.
Bat ke ba iye panya keren siapang jong u kalong ba ula yaine hadu kabakut. Hooj ula pen pau ya kajing tang jong kajing ia mak pergat semani. Uang pa kaneka kurite kala ketang palat yang ngamla syu te pa pansya. Balada don lat uang ai baganeka kuri kan lait no nanga. Ula syak ijing syak sitom sempat ke pansnyat hakli ki sumber ke senam kala jauh. Bat halor jong kading puna. Ulamat ia kajing snow long marway kajing syak ino. Pa uang kadai ka puar bat ka klimat ka bangadon kam ya pi. Ngadon kam ya pi pa. Henry wat ma piru ma pa pila ino ayama. Uyam malor joga diang pena uang Eli lama sabak tani. Henry aingu ya hadu kabakut hi ulala ban IT kadu halau pa baru huan ka mensiam la ka long kumno ru ka gospel jong ka jing sya sitam kopa hakikti ki jong me nga IT no ialah ka mensiam penyadai dur bat ka gospel ka jong Kris namar kata what happening jong kajing syak sitam. Kalak benlong hapdeng jong jing pang kajing sitam kiba pipi ya tendu. Bangat wai lok ba jonga. Bau belai un don rengkat un aibor. Bat kerku kerpang ya pi kiba pang kiba sitam. Barang aku ban ong ya nega wai. Onda pila jam misya siliang jong kane ka Jordan. Kawai naki kana kabakrau kandei kakana syapang jongpi. Kamdei tan kakana ba hapertei ngalayo ya kajing penkia nautrai ngapang kanser ngayo jing penkia nautrai. Ngapang dap syadam ngayo kajing penkia. Ngapang gijing pang babun jaj ngayo ai gijing penkia nau trai hapertai syak bangan ong ya pi lok ba ye baka wei na ki kana ke bakrau ya pi ke pang ke sitom kandei ke jong pi baka ta kalong ba anda pila syong harut jong kawa ke ba internet ke ba sngur clear Pin ya tu kana da kajung kemen bat kajung syat kemen bat pin ong ya gede kentien wat lang am syum layo ya kajung penkia haka pertai tehenrei ngalayai ne bat lautrai hadu bakut bat kata kandai kakana kabat tiang tam jong kabeneng hangta haka madan pelang kaba internet lok ba jonga pensarin sit kumbarin sit kaskai kajing sitam kajong pi hang ne hapertai kanam dondor ai ruam anda pila poi pensyong harut jong kawa ki madan pelang ki ba internet pensarin sit kumbarin sit kaskai bat kana kajong pi yang ta kan long bawat lang am syam layo ya ka jeng pen krea henry ngalayai ne bat lautrai hadu bakut parlok ba ye namar kata ka ka kana ka pin ya tu onda pila jam syasiliang jong ka Jordan baladang akli ya pi kum ki samla ka ka kana ka pin ya tu kalak banlong pin sa syong te hatrai jong uding snap kor pin sa syong hatrai jong sok po nong klau pin sa syong hatrai jong ki sentiu ki internet bat ngatip kalak banlong hooi pin saya tu ya ka kana jing jong pi hapertei tenrei
ngakwa ban ong ya pi wat klet ban ya tu bagajeng ai ukris kalabyang ya pi hapertai pensa syong hatrai usok po nong klau bat wat nom ya tu kana tang ya kajeng iet ka pipidan Henry ya tu kana harut jongki sentiu kiba itnat hapo jongki baga jengai ka jong kris kala biang ya pi menba pidang don hasla jong ka pertai kisamla Kristan kiba ya deidur bat ka gospel ukrist ka gospel kabupol ukren hapde ka deiru ka gospel jong ka jing sngorit namar upol uyo hagin nong Filipi bagi don kawai ka jing sarong bakata kalong bagi sarong ya ka jing long nong syong snong jong ka himarom bagi de ka Roman colony ka center of culture ka culture jong ki elite ka don na Filipi te upol ubu yaki ya ka gospel jong ka jing sngorit ka jong turai bau turai ula pensudai la de udah siamnya ka dur umrau ula le rit yala de baru pol uong yaki lada don ban sarong ai bakan long hau turai bat na ka benta jong u kumusol jong ka Tarsos Ho chi sien menwei ula long ubreu ubadap ta ka jing sarong namar ka ikhtiar ka kerdan bat ka jing start ka maudon Henry hakata ka lenti la dungak ya ubreu ubom jutip ya ka jing penrit bat ka jing penhapo ula dam krup Komu breu ubam jutip ya gajing bom donne ye ulala banong bangam donne ye yang ne pertai ngadon tang kajing ai kajong blai ubam jutip ya gajing long le no jong ki ai baro uladai banong ngalanyau sendrom lot menta ngam don dai tang kajing ai ka jong ulai ka banga don kam bat kata kala biang yang ban em kalong ukres bat ban yap kajing mentoy ula lot ula lau ula kenter lot yigi jing thala baro kibo ulayo bat menta uang ngawat ngakwa tang ya kaba shisha kaba pakan la kaba dan haukres hadin jong kajing itu kajing tip kajing mat kajing syam kajing uyo Jesus Christ ula tip uneu Christ bat ka kajing shisha jong ka gospel kajing kisamla kiba dai dur bat ka gospel Christ ngakwa ban ong ye pi kisamla hagane kamien kum kisamla tiba hagane ka juk map yang ala dang penmong ngakwa ban ong kum kisamla tiba hagane ka juk imat ngila sarong palat karu kom yat kom yang ka kren ka kana ka perkat ka perdan kaburam bagajing skaurit imat kila hablut amadan ngimla syu ban ko ngu ya ime ipa ban kren si kentien rum long syu ban kren ban pen bedroom long syu ban ngim yo syu ya gajing dai kabaya iet haying hasam namar bangila sarong palat kajung ka perkat perdanjongi kala kenriang bangim salia syu ya ka ne ya noru ngasngau bandong imat ngila don kam ya speed breaker kum gibriu giba maga ka jok ngi don ni ka jinglong ka sarong ngi sarong ya ka ka bangila ban le ya pat ya ka ka bangi don ngakwa ban penken mau ya kane lok samla bat lok ba ye jonga bahang ne hapertai ki don katto kat ne ki jaka ki bangila dei ban poi
Kawai ini ki jaga ka bangila day ban poi. Ka day ka hospital let ka hospital. Ngar day hospital bangis ngotu ya ka dor jong ka jingkot jingkia ka bangingi don ngi ki bok tiak hospital. But what kelet ban let hapatok. Day hapatok ba pin ngotu ya ka dor jong ka jing light luit ka ba pibidon. But what nom kelet ya ka negaway. Let shalom jingtap. Pen ngotu ya ka dor jong ka jing sarong ka ba pidon. Bagi ki baro ki bangi sarong hangne apertei ki day tangkas ing bat ka kendaud bay. Kai kata ka spa jong pi. Kai kata ka bor ka jong pi. Kai kata ka jing start jong pi. Hato kam day tangka sing bat ka kendaut bay. Kane ka sinong Filipi. Banyak tu kandiat. Kabangi keren na kane ka subject. Kane ka sinong kabala ay kerteng ya ka house in Philip. U Philip baar. Usim juga Macedonia. Ukpa jong usim Alexander bakrau. Uneu kun jong Alexander bakrau. Hadin bola job yagi hima ka pertai. Hadin baka pertai kalayo baki ki barok ki download hau. Kajing don jing em ki paila ramdor ka rong karup ki kusnam kajing sensyar kamam don syu balak banyak ringkat. Bad barok kila day banyak ngusim yu. Tip ya kana gawai. Baswa ba unklat. Ulakwa ban ai kentien ki bakat du jong But ula kot ya ki generals ki jong But day hangta. Ba ula say ya ki mau lenai koridor jong ka dok nut. But ula penmi ya ki umat ksiar jong ka jeng sisa. Uong ya ki lai teli ki ai way. Ondang ayap uong. Ya ka senduk met yap jonga. Ong ya ki doktor ki bat betam jong ka pertei. Bakin ra maki. Ya ka senduk met yap ke jonga. Tell the best physicians to carry my coffin. Banyak tu. Bawat ki doktor bat betam. Kiamla. Banbat. Ia ka jingyap. Aruong. Ya ki tengka ki jonga. Siang ya ki. Bat berat ya ki hamadan. Nadu na ying. Hadu halum jengtep jonga. Ban yatu. Bakine ki ai baro ki bangadon. Kim don bor hagabakut. Giai baro ki badon na pertei kisahi hangne hapertei. Bat kabalai uong. Ya ki kti ki jonga baro arteli. Wat bu ya ki hapo senduk. Say ya ki syabar. Ngawan siya ganega pertei teli. Bat ngan legru. Teli. Tahu day. Alexander Bakrau. Ban ngimla ban lenlok ba ie jonga. Ya kajing penyerengkat ublay. Ha kajing im jongi ha pertai. Gidat sibuan ki ai ki ublay penyerengkat yang ide pertai. Ublay penyerengkat dia kasenam. Kapera UP kasenam jong pareng bat unegro. Lane kasenam jong kasi bat unaga. Ne wat udukharu bangia syajong. Lada pites si kasenam ka day bet A positif bila ne o. Kam day palat nang ta. Bat giwe ipat ki blood group. Beliau penyerangkat. Hakane ka kepok ka jongi ka pengitkan. Umdan basngai umdan baraiko ngiatkan kumju. Bat da ka burom. Beliau penyerangkat ru hadu ka pankana.
Kan perayu pi ke pankana jong ka Miss World. Bat kutu konong krong hasurok. Kasma kumjuam. Ka pankana jong ka Miss Universe. Kamsmasen. Kasma eji. Ka perayu pi berduk bat uruspa. Aberration riu foot halum jeng tem. Kaperayu uhan baru riu patba nyihapan yang baro haga akhir kesni. Ublay upen yang rengkat. Ban ngimdon ni ban sarong hang ni hapertei. Ngasngu dairu ban bu ka question ka jing maham. Ya ka jing sarong haga jing syakri. Buat nom kelet lok ba iet jonga. Ladangi don haga jing sarong ka jing syakri. Ba unong ruai ba bangtam. Bat unong tam bat bitam jong ka beneng ula kelon day hang ni. Melalong ha eden na kakperu blay. Mau kerdor baro ula long ke jankup jong me usardios utopas baru diamond u beryl u onyx baru jasper u safir u emerald baru carbonyl bat kaksiar. Kajing sinai ki kanjeri jong me bat iki tanguri jong me kaladon hame. Hagasni bala penlong yame la tayar yaki melalong ukerup balas le ubaka Henry kadok nut jong me kalameng namar kajeng itnat jong me mela pensniu yala kajeng start nakadau kajeng pernai jong me kumno melahap na beneng ko lursai ukun jong kastap kumnola otno yame syaka kendau ubalaju pendam lin ni gejat benriu temela ong halaka dok nut ngan kiu syabnang ngan kentiu yalaka ket haneng ki klur jong ublai bat ngan syong halor ulum ka jingeseng haki bakut pang syatei ngan kiu syalendat kilo ngan longkum ubah hajrang tam penban on sa penhyar yame syadujok syadu trai jong kaliulong ngakwa ban bu ik question lok ba ye ya pi ke parlok samla bat yang hi lang baro ngakwa ban ong ye kene kawai lada pi don kasap wat bu ila de hakmat wat sarong ai ya kaburam syublai kano kajing ai ke ba piyo Kano kajing la jong pi kano kajing don ke ba kerpang jong pi ai ka buram syaublai. Lada pi don ka sap ban ruai ban siau ban tem ban put ban syat ban kenti ban syna lane ban dro. Ai ka buram syaublai. Namar kawai ke bala penkelon ni ki bun ki briu kam dei tan ka jeng biet. Kapala penkelon ni ki bun ki briu kam dei tan ka spa na ka jeng le donbor. Henry kapala penkelon hi ya kis em ki patcha ki nongsenshar ki riu shong shuki ki riu donbor ki riu start ka dei ka jeng sarong jong ka buram. Dei kane kapala penkelon yo Nebukadnezar u Paro u Sol u David hadu u Solomon. Kane kala penkelon ni ki riu don sap, ki riu don nam, ki tai bhab riu, ki nang shat, ki nang put, ki nang tem, bat ki nang ruai, ki nang siau. Bat hooi kala penkelon ru hadu ki riu syong yeng, ki riu madan, ki riu syong bos, ki lok ki lak. Barangan ong ye kane gawai lok ba yen. Ngasyap tiang palat. Yo bakandai kaneru kaban penkelon ya ki breu ki syakri jong ublai kajing sarong jong kaburam ka question ka bangidon kalong namar kata tip ialah ka jong ka jaka ka jong pi ka jonga barwar syim ya ka jaka ublai lada ki breu ki mat ya ka jing ta ha kubur kadai ka jong penkendo ka jong ublai. Bat habau blay upendon kam ya pi. Ai ya kaburam syau blay. Bat lada pipen kia ken mau bakam day kajong pi. Lada pipen kia kadai kajong blay.
Kam day ke jong pi. Baladau blay man ban penkia. Un penkia hakan kono por. Bat baduai mono-mono. Ngambakala ban ong ba blay un penkia haka baduai pastor umwi. Chairman jaga jing sang samla kasinat pedang un penkia. Lada kadai kapor ka jong blay bat penkia. Bat ken mau. Habat ni penkia. Ken mau. Kam day ke jongi. Kam day ke jong blay. Ki samla Kristan ki bay day dur bat ka gospel ka jong Kris ka jrong ka ni ka subject tanray ka bapor ka bangidon kala nang yat wut ngan su yat no ya kan ka jingya day dur bat ka gospel ka jong Kris nganam kran su eki babuon ki benta ngan poi no tang highway benta so ngan poi ka jik penkut bangan penkut no bakata kalong bamla banlen bagi don sisha hi kijing bagi samla ki akan du banla ban penyeday dur barga gospel o Kris kajing kalong namar kijing bangi akan du ha kajing im jong kadok kapasdang na kapo kapatangan kakpo kamut hadu kumno ban yok kam yok jam kare kajing keli kalong ba ban jubab ka sorkar kamla ban jubab igani kajing keli kumno ban bahaban miat kajing keli kalong ba juat bat kelenti kalong ba kelain kumi samla ngali ban sim ki senjam ki ba bat berjerwat jerwat namar ka kpo kapatangan barga jingkermen kepala janlip kilong ka syayong jang ki samla kini kisni ni sitom hi ban penidai dur baga gospel Kris kini kisni lalaya keren ni kajing sisya namar ka jing klan bor pelat bat ka jing kenreang bat ka jing mutlop jong ka pertai namar ni im ka pateng benriu ka kenreang bat ka mutlop si Tommy papingi day dur bat ka gospel ka jong Kris namar ka jing terwa ki ba kring jong ka pertai dan ngim ju kam kwa ya ka bakim namar ka pertai te ka terwa ka jing im ka balai luj ka gospel Kris ka khot yang iban ya kalentik him ka pertai ka terwai ka jing im ka balai luj ban ngim kwa ai bakim ngim kwa ban syak te syak kum ka jing im ka bakim ka babet ka basngur ne ka bakentang da ka baburom wat ki bala don lok ru kim kwa ai ka jing im ka bakim por badang marwei kenja syano pidon ngakwa bapindon hasenda jonga ngakenja tenrai andala don lokpat kwa bade ya gajing lailut kwa ban syate ban syakum namar ka pertai te haduk menta meneka terwa mdei tangi gajing im ga balai luit henry haduk balai lan sendon ye zindagi na milagi doi barah haduk balut sendan ngine pendon kam ya ka sing the rock or rock the song but then you dash against the wall car crash hit the run or run the hit sida upar lan ngap to ngapakla sida niche parlok samla habangi ong. It's my life, my choice, my future. Datipru syanu kanyalam yangi. Kamdai ke besok. Man penidai dur batu Kris hagini kesngi. Maringimat ke jing sisya bagan ka pertai kala bahabriu palat. Ka jing bahabriu palat jong ka pertai. Nya maka pertai ka bahabriu haduk kata-kata. Nyemla klam da itnat iskuin bat syok jing ik yaka. Ki badon kala peniyapnya yang ki rong jongka ki pernai ka dur jongka ka ba ilup usnyo jongka lele ubaken penjam kenap yang kamdai ke besok mano balak bansyan haga jingnya selok jongka dan relok ba ie ka jengkot kalong ngin penya dai dur ila dai bat ka gospel ka jong Kris
Ngan kerentang ini, syua bangan penkut bangan syong. Parlok ba iya jonga, ngakwa ban kedauru ini. Bahabangim ya deidur, bat ka gospel lu Kris. Syak bangan ong bangan ay pekan mau sacisian basacisian pat. Kajeng kalak ban ya halor sela karpet. Tenre nasyapo kadon ka ahurba. Nge maka pertai ka pernai. Tenre ka buri ya kajeng ngeu ka syapo bat kajeng dom jong kamit. Kai ka bangisaki ya kini kisngi kalong. Pila bandai unong syat. Unong yelak kai sports. Unong penreki bebit dor. Tenre ka dok nut. Jong pi ka dap. Daki serwet rupa. Jong ki umat. Ki bela telur. Pila bandai ustad ba. Neu menrius pa. Tenre ka jeng bomhun. Kaset patok yepi. Pila bandai uriu lak lui. Tenre ki sok kerdot jong kajeng kite palat ya pi. Pila bandai katiu kulap katiu bunrong kapapu itna. Tenre ki sya jong kajeng ru kitar palat ya pi. Pila bandai kasiem kajeng bahabriu. Tehenre kosiem kajeng bahabriu. Pikut tang hakajing taba bat karong jong kisla. Salendat jong kajing kabapahu. Piburi ya kajing dok kabasisha. Salendat jong kajing pernai. Piburi ya kajing sniu jong kinyamra. Lok ba iet bangan syong no tangsi minit. Kisambla Kristan kibai deidur bat ka gospel ukris kejing keli kebangin keli kalong kumnongin la ban peni deidur bat ka gospel ukris kidon bun teli ki jubab teringadon ban ong tang kane ngidon kam ban itu tikena yau try jong kata ka gospel bat ka dei kane ka bau pol ong hakan ka city sa ka Filipi. Bangan itu ya badai ka bor ka jing nipat jong bat ka jingnya selok ka jing syak jong habala penseriam yang ha ka jing yap jong lok ba ye jong ni don kamru ya ka jing pen bor bat ka jing pen syat bor ka jong try namar ka jubab ka bau pol ai ha ka city kalong. Bangala banle ya ki a baro hauta uba pensyat bor yang kum ki breu kum ki samlangin nomla henreu kris un yarap un penkubor yang bangin la ban penia deidur bat ka gospel ka jong ublei un kerku ya kan ka kubor kublei shibon ki jing syak shitom ka jong pi hakan ka miet ka bakriat na ka benta kaburom ke jong blai. Amen.